Bagesho re alamogela ditabeng tša bošegong bjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park, re thoma pele ka dihlogo. Mokgatlo wa ANC ka Free State o tla tsebiša tonakgolo e mpsa go ya mafelelong a beke morago ga gore Sisi Ntombela a theoge maemong ao. SABC le Pensalp di saenetše kwano ya tšhomišano go lota maleme a semmušo letšatšing la meketeko ya boditšhabatšhaba ya leleme la letswele. Maemo a tlapetšo le tšhireletšo a matlafaditšwe ge balatedi ba kgwele ya maoto ba itukišetša papadi ya Soweto Derby mafelelong a beke ye. Bagesho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mokgatlo wa ANC ka Free State o tla tsebiša tonakgolo e mpsa go ya mafelelong a beke. ANC e boletše gore e neile komiti phetiši ya bosetšhaba maina a mararo. Tshepedišo ya go rola modiro le yona e thomile. Se se tla ka morago ga gore tonakgolo Sisi Ntombela a bolele le mongwaledi wa mokgatlo Fikile Mbalula ka maikemišetšo a gagwe a go rola mošomo. Go ya ka lengwalo leo le bonego ke ba lefapha la ditaba la SABC, tiragalo ya tonakgolo ya go rola modiro le go ba leloko la lekgotlatheramolao profenseng le tla thoma go šoma go tloga ka la 24 Februari. Sisi Ntombela o tseile marapo a go nna tonakgolo ka 2018 mo go Ace Magashule yo neng a tlhophilwe go nna mokwaledi kakaretso wa ANC. Ke mosadi wa bone go nna tonakgolo ya provinsi eno. Go nnile le dipelaelo tse di namileng ka tsamaiso ya provinsi le bomasepala. Moruni kakaretso le ene o tlhagisitse matshwenyego a gagwe ka mathata a bomasepala mo provinsing. Lekoko la ANC le tsere tshwetso gore Ntombela a tloge mo maemong a gagwe morago ga gore a tlholege go bona boemo jwa modulasetulo fa lekoko le ne le tlhopha baeteledipele mo kgweding e fetileng. Makoko Kganetso a re ga a lebelela diphetogo dipe. A re le fa Ntombela a na tshwanetse gore a ba rotse marapo kgale tonakgolo e nngwe ga e kitla e fetola seemo mo provinsing. Re tseba ba tlo go tlisetsa batho ba ba tlileng ba batlang ba tsofetse be leng ba kgathetse ka dikelellong ka monana, so ntse sena o tlo go tswela molemo le baahi ba Free State. All of this has destabilized the Free State. Our provincial government departments don't know who's in charge. Our municipalities where various cadres have been deployed are very unstable, and this is affecting service delivery. Nothing's going to change in the Free State. It's in the DNA of the ANC to not worry about service delivery, not worry about the residents of the Free State. Moitse dipolotiki a re go rola marapo ga Ntombela go supa go sa tlhomamang ga lekoko. Sena se re bontsha hape gore ke qeto ya sepolotiki e nkilweng a re tshepeng gore ke qeto e leng gore e tla matlafatsa yone ntwe ya ka fanela ka ditshebeletso mo baahi ba province ena ya Free State a iska ba qeto e leng gore mohlomong e batla o ungwela fela ba eteledipele ba itseng molemo. ANC mo provinsing ya re e tshwanetse go latela melawana ya yone. Ya re e tshwarane le thulaganyo ya go botsolosa ba maina a bone a rometsweng kwa NEC. ANC e solofetse go itsise semmuso Mxolisi Dukwana jaaka tonakgolo e ntšha ka Labone. Go lebeletswe gore Dukwana o tla neela puo ya boemo jwa provinsi kgotsa State of the Province mo bekeng e tlang. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Moetapele wa EFF Julius Malema o gateletše gore mokgatlo wa gabo o ya go tšwela pele ka lesolo la bona la go emiša dilo ka moka tsi mo nageng ka la 20 March. Poledišanong e kgethegilego le SABC, Malema o boletše gore nepo ka kgato ye ke go gatelela mopresidente Ramaphosa go itokolla mošomong ka ge a re o šitwa ke go rarolla bothata bja kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Batho ba rena a bana motlhagase re fiwa dilo tša go tshwana le bo stage 6 mo re nnang letšatši ka moka re sena motlhagase. Batho ba rena a bana mebereko, batho ba rena a bana dintlo, bana kwa dikolong thuto ya gona e wele, dikgwebo ka moka tša mmušo a di sa bereka. SAA, Dinel, AXA, all types of companies tša mmušo di wele tše di be di fa batho ba rena mešomo ya mafelelo ke post office
ye ileng gore e tlo raka batho ba go feta 6,000 mebereko. So re president a bie fase ka gore a gona ntwe e botse ya idiang mo South Africa. Ba ba reng ge re ka gwanta ro senya naga ya rena gore e be west. Ba tshwana le banne ba reng re bobitša dina tša ka ntle gore di tle di re thuše ka go die kgwebo le South Africa ya apartheid ba re aowa dilo di tlo senya le go feta. Rena re tshepa gore dilo di o loka ge re boya ka di 20 tša March ge president a bea fase go tlo tsena president e ntšhwa ya go tšea ditaba tša rena ya di iša tlhogong. Mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa o retile mošomo wo o dirago ke masole a bosetšhaba a Afrika Borwa. Bjalo ka molaodi mogolo wa sesole, Mopresidente Ramaphosa o boletše gore SANDF e tšwela pele go netefatša gore go na le khutšo mo nageng. O be a bolela moletlong wa segopotšo mo go hlokofetšego masole a batho baso ba Afrika Borwa ba go feta 600 ka sekepe sa SS Mendi se nweletšego se lebile ntweng ka 1917. Lenyaga go gopolwa ngwaga wa bolekgolo le metšo e tshela go tloga mola go diregago kotsi ge masole a be a rometšwe go lwa ntweng ya pele ya lefase ka Fora. Letšatši la go gopola sešole SANDF go ba lebotho la sešole sa Afrika Borwa le be le laetša meragelo ya yona. Letšatši le ke la go gopola tema yeo e kgathago ke mašole ka nageng ke banna le basadi bao ba ikanego go hlankela naga ka mešego fela go bile le dipontšho go tšwa mafapeng ka moka a sešole. Ge a hlompha sešole, Mopresidente Cyril Ramaphosa maemong a gagwe bjalo ka molaodi mogolo wa lebotho la sešole sa Afrika Borwa o retile mošomo o mobotse o bahlankedi ba ba o dirago ka boikgafo. On this day, we remember and pay tribute to all our fallen men and women in uniform who have lost their lives in the line of duty. Among these, we remember those who tragically lost their lives when the SS Mendi sank on this day 106 years ago in the English Channel during the First World War. As we mark this day, we appreciate that our armed forces are continuing the pursuit of the ideal for which their departed predecessors lived for. They have picked up the spears of our fallen heroes and heroines and continue the effort to give our people lasting peace, security and stability. Letšatši le ke la go gopola gape bao ba lobile go maphelo a bona ka gare ga sešole sa naga. Ngwaga o kwa bolekgolo le metšo e tshela ge sa le sekepe sa lebotho la sešole sa SS Mendi se nwelelago ka lona letšatši le nakong ya ntwa ya lefase ya pele. We are determined to emerge triumphant from the struggle against poverty, inequality, unemployment, gender-based violence, crime, disease, and deprivation. While our armed forces are always on guard to defend our hard-earned sovereignty and constitutional democracy, as well as our constitutional order, they do much more than just that. They actively contribute to the social and economic development of our country. Go rometšwe mantšu a tlhobošo gape go ba lapa la ga Sersanta Busi Mapena yo a bolailwego ka sethunya ntweng ka DRC nakong ya ge a be a hlola khutšo le bahlolakhutšo ba United Nations. Mopresidente o re lebotho la sešole ke karolo ya go netefatša gore naga e hlomolwa motlwa kudu tabeng ya ditirompe le ditirokgopo tšeo naga e kopanago le tšona tšatši ka tšatši. Le ge lebotho la sešole sa Afrika Borwa le sana le dihlotlo, basadi le banna ba tšwela pele go bea maphelo a bona kotsing bjalo ka maikemišetšo a go šireletša naga. La boditšhabatšhaba la leleme la letswele
SABC le Pan South African Language Board di saenetse kwano ya tšhomišano go lota maleme a semmušo. Se se direga pele SABC e thakgola kanala ye mpsa ye tla gašago ditaba ka maleme a semmušo ka moka e le 11 diiri tše 24 ka letšatši. Ke meketeko le mebino e le ge go ketekwa letšatši la boditšhabatšhaba la leleme la letswele. Letšatši le tsebagaditšwe semmušo ke UNESCO le mokgatlo wa matšhabakopano. Lenyaga le ketekwa ka tlase ga moone wo o rego thuto ka leleme la letswele e bohlokwa go fetola thuto. Lekgotlakgašo la Afrika Borwa le šomišitše letšatši le go saenela kwano le poto ya maleme ya Afrika Borwa e le go PanSALB. Poto ya maleme ya Afrika Borwa e re se ke karolo ya go iša pele maleme a letswele le gore batho ba ithute dipolelo tše dingwe ka mo nageng. We believe the SABC is a significant player in terms of the media space in South Africa, and this will allow us an opportunity to get not only the key messaging about language development, but ensure that we foster multilingualism. Go botlhokwa gore re sebedise maleme a rena re ska sebedisa Seesemane ka gore motho lo mongwe ge o batla gore bolela le yena o tshwanetse re bolele le yena ka puo ya gagwe. Lekgotlakgašo la Afrika Borwa le re letšatši le bohlokwa go keteka maleme le ditšo tšeo di fapanego. Le re le tlile ka mananeo a seyalemoya le telebišene a boithabišo, thuto le a tshedimošo ka maleme ka moka a semmušo go balwa le maleme a Sekhoi, San, Nama le polelo ya diatla. Pan South African Language Board ka ge e le matwetwe mo di malemeng ke bona ba tshwanetse go gore ba re hlahle ba re hlohle gore re di program tša rona mananeo a rena a be a maemo a godimo a be ka maleme a hlwekilego. Leleme la letswele goba leleme la mma ke bokgwa bja motho ka mono re gaša ka Sesotho sa Leboa, re gaša ka Xitsonga, re gaša le ka Tshivenda. Bjala ke re mokgalabe o re ga o nyaka go kgoma motho goba go ya pelong ya gage bolela ka leleme la gago. Lekgotlakgašo la Afrika Borwa le re kwano magareng ga kgašo ya setšhaba ga mmogo le poto ya maleme ya Afrika Borwa ke sešupo sa gore lekgotlakgašo le ikemišeditše go boloka bokgwa bja maleme a seafrika. E re ka go le lengwe se se dira gore lekgotlakgašo le fapane gape le dikgašo tše dingwe tša go ikema. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Re le kgopetše go ntšha sa mafahleng mabapi le potšišo ya rena ya letšatši yeo e rego le hono go ketekwa letšatši la boditšhabatšhaba la leleme la letswele. A e ka ba bjalo ka maAfrika Borwa ke eng seo se ka dirwago go godiša le go matlafatša tšhomišo ya maleme a borena? Letlakaleng la Facebook Motome Charles Monyela o re ge re ka hlohleletša bana ba rena ka malapeng go bolela le go rata polelo ya ka gae ya letswele, sekgowa e no ba sa go nyaka matogwana. Gopolang Matebesi, madume a bana ba rutwe ka leleme la bona le rona re hlohleletse go ngwala dibuka ka dipolelo tsa Seafrika go atisa puo ya rona. Letlakaleng la Twitter Hannes Maki a phane o re nna ke nagana gore dibuka le matlakala dipotšišo ka dikolong ga di ngwalwe ka maleme a borena le batswadi ka magaeng ga ba bolele le bana ka maleme a ga bona. Mpho Mokwena o re matšatši a re lahla bana ka go ba iša dikolong tša bašweu le ge ba etla gae re bolela le bona ka sejahlapi, meetlo le dipolelo tša Setswana ya timelela. A re boleleng dipolelo tša ga borena re phele. Di thoma sekolong gobane dikolo tše dingwe ga di rate go ruta bana maleme a gae go lebeletše fela Seesemane le Seburu. Seo ga se amogelege. Ke hutša o ka re mokgatlo wa ditokelo tša batho mo Afrika Borwa o ka ikopanya le dikolo tšeo di sa rate go ruta maleme a batho baso go tlhaloša gore bothata ke eng, ba tlhalose gore goreng ba kgetholla. Molelwana wa Sepedi o re
tloga gale modišo wa kgomo o tswa le tsona šakeng gore jalo ke itealo go wa kere ge bana ba rena ba ka tlwaela gore ka mogae ge e le mopedi bjale ka nna re mmolediša Sepedi ra tlogela go mmolediša Seesimane leleme le lešele gomme le kwa sekolong dikgoro ya rena ya thuto ya thuša gore dibuka di ngwadiwe ka maleme a sega bo rena gore ya kwešišago bana ba rena ba tlo matlafaletšega gomme ba tseba gore maleme a bona ke maleme gare ga maleme a bolelwa re le maAfrika Borwa re tlhoka go ikgothaletsa go mamela dialemoya tse buang ka maleme e leng a rona le go bua maleme a leng a rona ha re le malapeng a rona le bana ba rona le go kgothaletsa bana ba rona go bala dibuka tse ngotsweng ka maleme a rona. Ge re tswela pele mokgatlo wa balemi ka Northwest Agri Northwest o ipileditše go mmušo go bea province ka tlase ga seemo sa masetlapelo go latela mafula ao a amilego balemi ka provinceng seo se latela gore karolo ya Bloemhof ka Northwest e angwe gampe ke mafula go latela dipula tša matlakadibe. Balemi ba Bloemhof ba boetse ba angwe ke dikgohola hape dijalo tsa bona di kwahetswe ke metsi ba thefulehile maikutlo mme ha ba dumela ho hlahisa maikutlo a bona televisioneng empa ba hlalositse hore tahlehelo ya bona e feta tšhelete e ka bankana ka milione motho a le mong. Molaodi ya ka sehlohong wa Agri Northwest o re dijalo tse kwahetsweng ke metsi nako e telele di keke tsa mela hantle. The effect of flooding on top of the extremely high input costs such as fertilizer, seed and pesticides and other administered prices like fuel, labor costs, taxes are all extremely devastating to farmers affected by flooding. Rakgwebo eo e neng e le molemi sebakeng sa Bloemhof o re balemi ba amehileng ba senyehetswe haholo. The farmers are all badly hit because they irrigation farmers. They have to move their pumps out. I don't think their equipment could have been moved so far out. Agri Northwest e ipileditse ho mmuso ho beha ka sehlohong taba ya ho thusa balemi ba thefulwang ke dikgohola. Agricultural production should be prioritized by government with adequate disaster management schemes and incentives during flooding. Proper management of the river system to timeously open sluices upstream to reduce the outflow during high rainfall periods can be achieved, limiting flooding. Ba ruhileng ba kgonne ho balehisetsa diphoofolo tsa bona moo ho bolokehileng. Selwane Gagau, SABC News, Bloemhof. Tša dipapadi ba company ya Stadium Management South Africa ba netefatša gore ditaba ka moka di lokile ge ba itukišetša papadi ya Soweto Derby ka lepatlelong la FNB. Go šetše go rekišitšwe ditekete tše dikete tše 37 phadišanong ya baphenkgišane ba dihlopha tše kgolo tša kgwele ya maoto Kaizer Chiefs le Orlando Pirates. Barulaganyi ba re go hlomilwe dikamera tša go hlapetša tše 24 tša CCTV. Lepatlelo la FNB leo le tšeago batho ba go feta dikete tše 80 le tlabe le tletše la go falala ka mokibelo. Maemo a tša tšhireletšo e tlabe e le a maemo a godimo gomme barulaganye ba swanetše go kgontišiša gore lebala le maemong ao a nyakegago. FNB Stadium e be e swere konsarata ya mmino ya Imagine Dragons mo dibekeng tše pedi tša go feta. Godimo ga fao go be go ntšhitšwe bjang ka moka ka kgwedi ya Disemere. This is a process that started in last year already when the fixture was announced and we knew the concert was coming up. So in December, in terms of a structured plan, the whole pitch was removed and reseeded. Batho ba go feta dikete tša seswai ba be ba dumeletšwe go gata lepatlelo ka nako ya konsarata e fela barulaganye ba holofetše gore tšohle di tlabe di lokile ka mokibelo. We also had an extensive plan with the event organizers for the concert, the production company, where we set out daily routines on where they could move on the pitch and where not. Dipula tše maatla tšeo di nelego ka Johannesburg mo dibekeng tše mmalwa tša go feta di thušitše gore lepatlelo le loke pele ga nako. I must also say we were blessed by the weather. In the build-up for the concert, it was rainy and coldish weather, and again after the load out. So a combination of all of this good planning and good weather.
Ditikete tša bofora ke bothata bjo bogolo papading yeo e amago dihlopha tša ka Soweto. Go okeditšwe palo ya dikhamera lepatlelong la FNB go leka go lwešana le bosenyi. Over the last couple of years and events, we've learned the lesson. We're not going to win this battle with illegal activities, with manpower alone. So we've invested in what they call LPR cameras with a Bumacam company, where we monitor access to the precinct, and then as well 24 CCTV cameras focused on the hotspots. Dikgoro di bulwa seripa morago ga iri ya 11 gomme papadi e thoma seripa morago ga iri ya 3. Pego ka Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg. Bagesho ke phetho gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter, Facebook le YouTube, gape le nomorong ya WhatsApp fa o le ka romela go molaetša ka kgatišo ya video. Re tla boa re lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go DTT, mola ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le DTT go sasa. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso. Thobela. Mogodi wa SABC ke go tamiša go tšabo so bošomel khono re bona ga botse maro a peše ka lebopong la rena la ka bohlabelebelo o fihla ka dikarolong tša ka Mpumalanga kgonagalo tše bofefo tša dipula di tla ba gona ka dikarolong tšeo di sarasara la ka moswane re sa bona ga botse kgonagalo tše di botse tša dipula di sa laetša ga botsena fela ka lebopong la rena la ka bohlabelebelo kudu ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal magešo ba tirelo tša boso ba sa re lemoša gore re ka ba le kgodi mo mesong ka magololong a ditšhaba gona ka dikarolong tše le tše di lego ka bo Mpumalanga o fihlabelo ka dikarolong tša ka Limpopo province magešo ba tirelo tša boso ba re lemoša ga botse gore a re tlhokomele re ka ba le lewatle leo le tlhafilego ga botsena fela ka dikarolong tša ka Gqeberha o fihla godimo ka dikarolong tša ka Durban ga re ya ka lewatleng a re tlhokomeleng re sa na le temošo e nngwe gape ba tirelo tša boso ba re laeša gore go ka ba le phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka Kapa Leboa yeo ka tlhotlheletša go swa ga tlhaga ka dikarolong tšeo magešo a re tlhokomeleng mafulo a diphoofolo ge re ya ka dikarolong tšeo ga re ya go dikgara tša temperature a re thoma ga botsena fela ka province ya ka Gauteng le tla sa ga botsena fela ka dikarolong tšeo o le ka Pretoria le laetša le tla fišela ka moswane le ntšhano ga moneteng kgarata e le 30 ka moka go tsenebele ka bo Springs ka sa go lebale o le ka Vereeniging le yona le ka bo Carletonville 28 re ya gona ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla sa ga botse ka dikarolong tše o le ka bo Mosina ka dikarolong tše le laetša le tla fišela ka moswane kgarata ke 28 o tsenebele ka botsaneng le ka bo Phalaboro kgarata ke 28 o tsenebele ka bo Polokwane ya bo Maraba Skwala kgarata ke 28 le fiša ga botse ka dikarolong tšeo ga re ya ka Mpumalanga re boletše ka gore maro a tla pharaphara ka go kgetha dibaka re di bona ka dikarolong tša ka bo Emalahleni ka bo Secunda di laetša di fodile kgarata ke 24 ka dikarolong tšeo e fela go laetša gore thetše ka dikarolong tša ka bo Makhondo ka bo Mkhondo bjalo o fihla bjalo godimo ka dikarolong tša ka bo Ladysmith wena le go ka dikarolong tša ka bo Ladysmith go bona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal re bona ga botsena fela kgarata di laetša di fodile kgarata ke 25 go tsena bjalo ka bo Vryheid e fela ka dikarolong tša ka Durban go laetša ga botsena fela go tla ba go ruthetše kgarata ke 26 ga re ya ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela ga botsena fela le laetša le tlabe le fiša ka dikarolong tše o le ka bo East London ka bo Mthatha re bona ga botsena fela dikgarata di obelela 26 ka dikarolong tše sa go lebale o le ka Maletswai le a fišela ka moswane kgarata ke 29 ka Kapa Borwa bodikela ba Kapa le tla sa ga botse ka dikarolong tše re bona phišo e ntšhi ka bo Worcester ka bo Laingsburg o tsena fela ka bo Vredendal sa go lebale ka toropokgolo ya ka Cape Town le tla fiša ga botsena fela kgarata e le 26 re gona ka Kapa Leboa ga botsena fela re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tše o le ka bo Upington ka bo Kuruman go tsena fela ka bo Kimberley kgarata ke 30 ka moka le a fišela ka moswane go le ka dikarolong tša ka Freystata ka dikarolong tšeo le laetša ga botsena fela le a fiša ka bo Sasolburg ka bo Bothaville ga botsena fela le laetša le tlabe le fiša ra di kgartlela ka dikarolong tša ka Northwest le tla fiša magešo go tša go nna kere mošate